Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav iz Koprivnice sa stadiona Ivan Kuše Kapahš i dobrodošli na posljednju utakmicu u sklopu 14. kola Supersport HNL-a. Igraju Slaven Belupo i Rijeka, oni su dobili čast zaključiti 14. prvenstveno kolo. A što se Slaven Belupa tiče, Zoran Zekić ima Čovića, Zirduma, Marinu, Hođu, Mudražiju, Crnca, Kocijana, Soldu, Talisa, Bosica i Krstanovića. 4-2-3-1 formacija, Krstanović u vrhu napada. Raspoloženi Hođa u posljednje vrijeme na ljevome krilu, Crnac desno. Čović ponovno dobio priliku među vratnicama u prvih 11. Što se tiče dijelitelja pravde na ovome dvoboju, Ante Čulina je glavni sudac, Dario Kolarević i Ivan Starčević su njegovi pomoćnici. Četvrti sudac je Toni Dadić, a u VAR sobi je splitska ekipa Duje Strukan i Alen Jakšić. Što se tiče gostiju iz Rijeke, Serse Kozmi naravno navikao nas je na klasičnih talijanskih 3-5-2. Labrović, Pavlović, Vrančić, Ampem, Vukčević, Selahi, Vučkić, Frigan, Smolčić, Grgić, Alvarez. Tako će to izgledati Vukčević, Pavlović, Smolčić. Već je polagano i stabilna trojka u posljednjoj liniji. Vučkić i Frigan, mladi 19-godišnji napadač Rijeke u vrhu napada od prve minute. Talis prema Krstanoviću koji je odložio loptu prema Kocijanu. Evo prve prilike na utakmici, 8. minuta. Mateo Kocijan, kraj gola. Ampem, povratna lopta, prilika je za udarac. Evo i prvog pokušaja Riječana. Na početku 11. minute Lindon Selahi. Ali evo nove prilike za Selahija, ovaj puta bliže tome da pogodi okvir gola, međutim i dalje daleko. Crnac, prolazi Crnac. Crnac i dalje s loptom, dosta dugo vuče. Crnac puca, Crnac kraj gola. Sjurio se sam prema golu Ante Crnac u 13. minuti. Hođa prolazi Alvareza. Hođa i dalje, Hođa je odigrao u sredinu, prilika je za udarac. Ništa, Crnac još jednom. Biće korner za Slaven Belupo. Vrančić u sredinu i ništa na kraju. Osjet stiže prvi do lopte, šalje u 16. Tu je Krstanović. Krstanović pokušava primiti, Krstanović je pao, Mudražija završava na travnjaku i dalje drži ruke raširene, sudac Čulina. Prekršaja nema, dva igrača Slaven Belupa ostala su u 16-tercu Rijeke. Krstanović ima Mudražiju naprijed, ali odlučuje dati loptu Hođi na lijevo. Hođa! Arber Hođa! Na isteku 45. Koprivnički orao je sletio. 1:0 vodi Slaven Belupo. Kakav pogodak Arbera Hođe! Vrančić, Alvarez okomito u sredinu, Vučkić puca, Vučkić! 1:1 izjednačila je Rijeka u 48. minuti, odmah na startu drugog poluvremena vraća se Rijeka. Haris Vučkić, treći pogodak ove sezone. Talis izvodi prekid. Talis prema Krstanoviću. Pokraj gola. Nije Krstanović na kraju uputio udarac, već je to bio... Odnosno Krstanović je uputio udarac, ali Smolčić mu je zasmetao. Nema udarca, Zirdum se okreće. Zirdum vraća loptu na drugu stranu. Tamo je ponovno Mudražija. Ponovno u 5 metara, ništa. Marina. Kraj gola, nastradala je vratnica od gnjeva Marine.
Talis prema Crncu, ali Crnac će ostaviti loptu jer je svjestan da je bio u zaleđu. Talis šalje u 16-terac. Prilika je za Marinu, Marina pada i kazneni udarac za Slaven Belupa u 78. minuti. Alvarez, asistent za pogodak, ide na ranije tuširanje. Da, pokazuje se Alvarezu put prema slačionici. Krstanović promašio. Ili što? Je li to lopta prošla kroz gol? Je li to lopta prošla kroz gol? 2-1 Slave Belupo. Vesele se domaćini. Koliko bizarnih situacija, nevjerovatno. 80. minuta. Imali smo prije 6 godina situaciju u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Dugopolje Sesvete. Ante Aralica pucao je kazneni udarac. Prošla je lopta kroz mrežu, ali pogodak nije priznat. Ovdje čini se da će biti priznat Krstanoviću u 80. minuti. Idemo još jednom to provjeriti. Nevjerovatno. Proletjela je lopta kroz mrežu. Talis. Talis diže loptu prema Krstanoviću. Krstanović glavom pokraj gola. Sad će se obaviti ta zamjena. S brojem 4 izlazi već ranije kartonirani Mario Marina, a ulazi u igru Boras, no u ovim trenucima skočila je klupa. Skočila je klupa Slaven Belupa. Nekome je pokazan crveni karton. I upravo ide prema njemu loptano. Bašiću je pokupio prije toga i gađa kraj gola. Krstanović je sada prenio loptu. Krstanović puca iz prve. Labrović brani. Izlazi lopta u aut i u ovim trenucima sudac Čulina označava kraj dvoboja. Slaven Belupo je nakon nešto malo manje od 2,5 godine stigao do pobjede nad Rijekom u Koprivnici. 2:1 na kraju. Pa jeste, iskoristio je priliku da čestitam ekipi Belupa na pobjedi. Mi smo očekivali da ćemo danas produljiti niz, da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu. Nismo bili pravi, mislim da smo igrali početkom drugog poluvremena kako treba, kako smo zamislili. Na kraju nismo uspjeli da ni uzmemo ni bod na kraju. Šta da kažem, moramo se opet mobilizirati, skupiti i probati ove 3 utakmice do kraja, odigrati što bolje možemo i napraviti što više bodova. Da, prošle godine smo bili po 4 utakmice, 3 bolji i nažalost nismo uspjeli uzeti ni jedan bod. Evo, hvala Bogu, ove godine se malo situacija promijenila i naravno da sam prezadovoljan, prije svega odnosom svojih igrača s energijom. Mislim da smo prvo polovrijeme apsolutno kontrolirali utakmicu, da smo limitirali Rijeku, apsolutno ništa nisam došli praktički do gola. Zabili smo predljev gol i to treba ovakvoj utakmici. Bio je dogovor na polovremenu da damo još više energije, da se ne uvlačimo. Nažalost, dobili smo gol iz te jedne prve, ajmo reći, napadačke akcije Rijeke i naravno da je bilo poslije teško, ali evo, opet smo se negdje od 65. minute uspjeli dići i nametniti i mislim da smo na kraju zaslužili pobjedu.